هێزن سووریا دموکرات یا پرانیا کوردان لەسەر بەدەستخستنا دەڤەرێنی دناو باژێرە ڕەقە دەوام دکن و داویترین پێشڤەچوون لە باکوور و ڕۆژئاوaya باژێرە ڕەقە بوو پرانیا تاخا یەرموک ji destê çekdarên Daişê derxistin. Berdevkê Wizareta Berevaniya Amerîka dibêjit sererayê berxwedana qaîm ya çekdarên Daişê lê nikarit pêşkeftinên şervanên Hesedê asteng biket û şerên qaîm hêşta li pêşiya me mayne. We've seen some great progress in the ام پیشکفتنên mezin li operasyonên azadkirina Reqa dibînin li Rojavaya bajarê hêzên Sûriya Demokrat 2 kilometrên çwargûşe sererayê bergiriya qaîm ya çekdarên Daişê kontrol kirine. Her wiha pêşveçûn li Bakur û başûrê bajarê tête kirin û şerên pitir li pêşme damayne. Lê peyvdarê Wizareta Berevaniya Amerîka nexwaz ji vana dawiya ya operasyona azadkirina Reqa ewa li meha 11 sala borî dest pêkirî diyar biket. Well, I think one of the worst mistakes. خراپترین شاشتی ریبری لشکری بکتن دیارکرنا دمکیه بو شری. داعش هاتیا دورپیچکرین و دشر حتی داویه بیتا کرین. من باوری هیا حسده و داعش اشناف با لی اسن کارم بیجم کاده کنگی بید. شرین گران دناو باجار پر به خلک سویل بو اگر آمشغت بونا دهان هزاران کسان. آجانسا پنابری نتوین ایگرتی ل کنفرانس کاروجنامه‌وانی دا لجنیف راگهاند پتر جه 109,000 کس جه تبایا پارێزگه ها رقه هر جه دم دست بکرنا اپراسیون لشکری کوچبر بوین. The UN estimates that between 30 and 50,000 people تخمین هيا جو 30,000 حتى 50,000 كس دنا باجاري رقادة مابن وهيا جو بيتر بنجي بدس خستنا هجمارا درست زحمته وهر وهاجي درفتا جهان دنا خوارن وخوارن ودرمانان كيمه. آجانسا نتوین اکرتی پیشراست کرد که روزانه 100 حتی 200 مالبات دکارن شدورین کنترول داعش برون. لا مي ولا اكل ولا شرب قطعوا علينا كلياتها هاي لا مي ولا اكل ولا شرب نه آب و نه خوارن هبو هر تشتێک جمع برین و دم هەفتەیەکی ما تیلکانێکە ئاوێ هەبوو حەسەدێ ئەم ڕزگار کرن. رێخستیا هۆوا داعش به همان ئاوایە بکارئینانا سڤیلان بۆ پاراستنا خۆل لە مووسڵا عێراقê لە ڕەقەش خۆل لە پشت مەدەنیان دپارێزێت کو هەسەدە دبێژت درەنگ کەفتنامە بۆ سەلامەتییا خەلکێ سڤیلە. سڤیلا وەکی مارتەلە زندی بکارتێنن سڤیلان هەم ماینلەمە پڕ دەکەن مالباتە سڤیلە جی سڤیل تێدا هەنێ ji bo wekemekî wisa heval dereng hereket dikin ji bo selametiya sivîlan. Tabi em aynı zamanda bi hemî sivîlar dibêjin bira xwe bigînin cihekî ewle cihekî parastî ji bûna ku zarar negewana. Persên mirovî piştî derkirina Daişê ji reqa xema tevaya aliyên beşdariyên şerîne. Şandekî Wizareta Derveya Amerîka seredana encumena sivîla Reqa li bajarê Enîsa kir. Şandê Amerîka li ser çawayetiya berhevkirina alîkariyan digel endamên encumena Reqa civiyan. Armanc piştrast ku her koçberek bê mal û xwarin û vexwarin alîkariya wî bête kirin. Alîkarî taybet e ji bo kesên koçber. Encumena Reqeya sivîl bawer dike seredana şandê Amerîka pênasîneka fermiye be rewahiya encumena wan. Khalid Fettah, Dengê Amerîka.